Guys, kalau buat konten kan guys, memang ada orang tak akan suka kau 100%. Macam saya kan guys. Saya, kawan-kawan saya yang bukanlah terdekat, tapi kawan-kawan sekolah, kawan-kawan college, kawan-kawan kerja dulu, dia mengata saya bila saya start buat konten. Macam dia rasa macam pelik, macam poyo, macam influencer wannabe. Tapi don't give a fuck to them. Dan tak kena dia you ada tujuan, you buat konten ni, you ada tujuan untuk apa kan? Faham tak? Jadi don't give up, lantaklah. Kau bukan jumpa dia hari-hari pun. Kalau dia annoying dengan konten korang, dia rasa korang boyo, biarlah dia unfollow korang. Korang kena anggap social media ni tak semua orang kena diam. Social media ni tempat untuk orang berkongsi apa-apa ke. Inilah guna social media. Kita lah entertainer kat dalam social media ni kan. Kalau social media tu hanya untuk tengok blog, tengok website, baik buat blogging je, bukannya buat social media. Suruhlah dia keluar daripada social media ni, tak payah follow kita, blog je.